Estamos para celebrar as festas de San Xoán, patrono de Carballo. Este ano cúmplese o día 24, 50 anos da construción deste templo. Por eso, de corazón vos invito a participar na misa de acción de gracias que teremos o día do patrono, o día 24. O señor alcalde presentará a invocación en nome de todos os carballeses a San Xoán e vai-nos a presidir o noso arcebispo, acompañado do cardenal emérito de Madrid, don Antonio Rouco, dos sacerdotes amigos que pasaron por aquí, e logo o 25 a festa grande do Santísimo, o 26 o Carmen, o 27 o Socorro, e remataremos o 28 ca a celebración en honor de San Xudas Tadeo. Estes días estamos ca novena preparatoria. Eu quero invitarvos a todos a acompañarnos e a dar gracias a nuestro Señor porque ca colaboración, ca ilusión de todos os carballeses fixemos posible a construción deste templo e, sobre todo, o que ao longo destes 50 anos se fixo nesta comunidade. Por eso, recordaremos e invítovos non solamente a recordar esta construción, sino, como decía o Señor a San Francisco, restaura a tua iglesia, renova a fe na tua familia, no teu corazón, na nosa sociedade. Eu lembro os 8.178 bautismos, as 7.978 primeiras comunións, os 6.206 confirmacións, os 2.342 matrimonios, 5.083 difuntos que durante estes 50 anos acompañamos. Pois, sede benvidos. Vide, de corazón vos invito, Carballo sempre é un lugar acolledor. Esta parroquia ten sempre as portas abertas, non solamente as do templo, sino para acoller a todo o que necesiten. Que San Xoán Bautista, como llevamos a rezar con esa oración especial, bendiga e guíe, ampare e protexa sempre a esta comunidade que con amor te venera. Boas festas a todos.